Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira igitondo cyiza, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Mudukurikiye muri hirya no hino kandi ku mugabane wa Buraya, mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Bwongereza ndetse abari muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese ndabasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru, ariko kandi mbere gato yuko dutangira amakuru mukomeze murebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se abone mukandeho kandi kunzogera kugira tukimara gutunga amakuru yacu n'ibiganiro byacu bijye bita bibagera ako kanya. Ni inkuru nziza cyane kandi itunguranye kuri Madame Louise Mushikiwabo, akaba ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ndetse kandi akaba yarabaye minisitiri w'itangazamakuru mu Rwanda, minisitiri w'abanyamahanga mu gihugu cy'u Rwanda, yabaye kandi mu nshingano zitandukanye muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yasozaga amasomo muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero akaba ahataniye umwanya wo gukomeza kuyobora uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mbere gato yuko ngaruka kuri iyo nkuru, reka mbaze inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Mbabwire ko perezida wa Afurika y'Epfo yongeye gusabwa kwegura nyuma y'imyaka ine. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ashyizweho igitutu gikomeye cyane guhera ku itariki ya 8 Gicurasi 2026, yongeye kandi gusabwa kwegura. Iki gitutu cyabyukijwe n'umuyobozi w'ishyaka EFF Julius Malema nyuma y'amasaha make urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko muri 22 inteko ishinga amategeko yakoze ikosa ryo guhagarika gahunda yo kweguza Cyril Ramaphosa. Julius Malema na bagenzi be batavuga rumwe n'ubutegetsi batangije iyi gahunda nyuma yaho iperereza ryigenga rigaragaje ko Ramaphosa akwiye kandi kubazwa iby'amadolari 580 yibwe n'abajura bayasanze ahishe mu ntebe yo mu rugo rwe ruri mu cyaro cya Fala. Aba bajura kandi barafashwe. Malema na bagenzi be kandi bavuga ko ayo mafaranga ashobora kuba yaravuye mu mutungo w'igihugu wanyerejwe, kuko mbere Ramaphosa kandi atari yarasobanura inkomoko yayo, ariko kubera igitutu yaje kandi gusobanura ko yakomotse ku mbogo ye yagurishijwe. Nyuma y'umwanzuro wo ku itariki ya 8 Gicurasi, ibiro bya perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa byatangaje ko Ramaphosa kandi yubaha ubwigenge bw'ubutabera n'iyubahizwa ry'amategeko kandi ko yemera ko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Byagize biti perezida Ramaphosa ashimangira ko nta muntu uri hejuru y'amategeko kandi ko ikirego icyo ari cyo cyose gikwiye kandi gukurikiranwa nta bwoba, nta tonesha cyangwa se kubogama. Julius Malema wari wagiye kumva umwanzuro w'urukiko yabwiye abanyamakuru ko Ramaphosa akwiye kwegura kugira ngo abone uko akurikirana dosiye imuganisha mu kweguzwa. Ati ntiwakora byombi kimwe cyapfa. Ishyaka EFF ryamaze kwandikira perezida w'inteko ya Afurika y'Epfo witwa Toko Didiza amusaba gufata ingamba mu gihe kandi kitarenze amasaha 48 ashingiye ku mwanzuro w'urukiko. Byumvikana ko amusaba kuyobora itora ryo kweguza umukuru w'igihugu. Perezida w'ishyaka DA riri ku mwanya wa kabiri mu mashyaka akomeye cyane muri Afurika y'Epfo yitwa Geraldine Hill Lewis yasabye komite y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ibijyanye no kweguza abayobozi ko yakora inshingano mu buryo buboneye kandi bwubahiriza itegeko nshinga nyuma y'uyu mwanzuro ukakaye cyane. Makuru kandi mu buryo bw'incamake mbabwire ko minisitiri w'intebe yageze muri Djibouti aho agomba guhagararira perezida Paul Kagame mu irahira rya Omar Guelleh. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva yageze muri Djibouti aho agomba guhagararira perezida Paul Kagame mu muhango w'irahira rya perezida watowe Ismail Omar Guelleh uteganyijwe uyu munsi ku itariki ya 9 Gicurasi 2026. Akigera muri Djibouti, minisitiri w'intebe yakiriwe na mugenzi we witwa Abdulkader Kamel Mohamed. Byavuye kandi amatora yabaye ku itariki ya 10 Mata 2026 byagaragaje ko Ismail Omar Guelleh yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 97.81% ahigitse Mohamed Farah Samatal bari bahanganye wagize amajwi 2.19%. Ismail Omar Guelleh afite imyaka 28 yatsindiye manda ya gatandatu aho yatangiye kandi kuyobora iki gihugu mwaka wa 1999. U Rwanda na Djibouti bifite umubano ukomeye ndetse kandi uhamye, impande zombi kandi zibunyishije muri komisiyo y'ihuriho yo ku rwego rwa ministeri zihurira mu nama zihoraho zigamije kureba amahirwe yo kwaguriramo ubufatanye. Binyuze muri iyi komisiyo mu Gushyingo 2025 ibihugu byombi byagiranye kandi amasezerano 9 y'ubufatanye mu nzego zirimo siporo, ubuzima, iterambere ry'umuryango ndetse no guhugurana mu bijyanye na diplomasi. Bisanzwe bifitanye andi masezerano y'ubufatanye mu guteza imbere ubucuruzi, ubwikorezi bwo mu kirere, ikoranabuhanga, umutekano, ishoramari ndetse no gukuriraho abadiplomate ikiguzi cya visa. Hashingiwe ku mubano mwiza uri hagati y'ibihugu, Djibouti yahaye u Rwanda hegitari 60 z'ubutaka burimo uburi hafi y'icyambu n'ubundi
buri mu cyanya cyahariwe ubucuruzi narwo ruyiha kandi ikibanza cya hegitari 10 mu cyanya cy'inganda imasoro. Muri Werurwe nuko mu kwezi kwa gatatu 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yakiriwe na mugenzi we wo muri Djibouti Abdulkader Hussein Omale baganira ku mubano w'ibihugu byombi. Minisitiri Nduhungirehe na Abdulkader kandi banarebeye hamwe hari amahirwe yo kwagurira ubufatanye hagamijwe kandi inyungu z'ibihugu byombi. Icyo gihe kandi Minisitiri Nduhungirehe yahuye na Perezida wa Djibouti amugezaho kandi ubutumwa bwihariye yahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Reka tujye kandi kuri iyi nkuru gato ko tujya kuri Madame Louise Mushikiwabo. Reka mbabwire ko yani makuru akomeje kugenda avugwa. Iyi nayo nimwe mu nkuru zikomeje kugenda zigarukaho cyane, ariko ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbabwire ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone mu basivili. Ihuriro rya AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ingabo z'iki gihugu zagabye igitero cya drone mu basivili mu gace ka Mushaki muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero cyagabwe mu masaha 10 y'igicamunsi cyo ku itariki ya 8 Gicurasi 2026 kuva ku munsi w'ejo kwa gatanu hashize. Hanyuma yasize hanze amashusho kandi agaragaza bakomeretse bari kuvurirwa mu bitaro, bamwe baryamye ku bitanda. Iki gitero gikurikiye ikindi ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye mu gace ka Karenga muri Masisi ku gicamunsi cyo ku itariki ya 7 Gicurasi cyatwaye ubuzima bw'abasivili benshi kinatera kandi benshi guhunga. Uwo munsi AFCM 23 cyangwa se M23 yatangaje ko ifite inshingano zo kurwanira abasivili ndetse no kubarinda ibitero n'ubundi bugizi bwa nabi bakorerwa n'ingabo za leta ya RDC. Lawrence Kanyuka atangaje ko ibitero by'ingabo za leta ya RDC bigaragaza gahunda ifite yo kwenyegeza amakimbirane ndetse no gutera ubwoba abasivili. AFCM 23 yagaragaje ko nta muntu ukwiye gukomeza guceceka mu gihe kandi abanyekongo bakomeje kandi kugabwaho ibitero bibambura ubuzima. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFCM 23 mu gihe kandi impande zombi zitegereje ko hatangira kandi ibikorwa by'urwego mpuzamahanga rwahawe inshingano yo kugenzura agahenge. Urwego rwahawe kandi izina rya EGVM plus rwashyizweho hashingiwe kandi ku masezerano y'agahenge leta ya RDC na mama 23 byasinye i Doha muri Qatar mwaka ushize wa 2025. Hanyuma tuje kuri Madame Louise Mushikiwabo. Amakuru avuga yuko umukobwa wa Lumumba agomba guhatana Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bwa Organisation Internationale de la Francophonie. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahisemo umukobwa Patrice Lumumba ufatwa nk'intwari y'iki gihugu Juliana Amato Lumumba kugira ngo azahatanire umwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa uhuza ibihugu bikoresha igifaransa. Tariki ya 26 Gashyantare 2026 Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko Juliana Lumumba w'imyaka 70 y'amavuko afite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu miyoborere, diplomasi ishingiye ku muco, ubutwererane bw'amahanga ndetse n'ubw'ubukungu. Hanyuma kandi Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ko Juliana Lumumba yize kaminuza i Paris mu Faransa, aba minisitiri wungirije warushinzwe umuco n'isakazamakuru mbere yo kuba minisitiri w'umuco mu gihe kandi cy'ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila kuva mu mwaka wa 1997 kugeza muri 2001. Juliana yanabaye umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'ingaga z'ubucuruzi muri Afurika kuva muri 2007 kugeza 2015. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibona ko kuba avuga igifaransa nta gutegwa, Icyarabu, Icyongereza, Igiswahili n'Iringara bimugira umukandida ukwiye kuyobora Organisation Internationale de la Francophonie. Umukobwa Lumumba niwe kandi umukandida wa mbere umenyekanye uzahatana Louise Mushikiwabo ushaka kuyobora YF muri manda ya gatatu, kuko uyu munyarwandakazi yatangiye kuyobora uyu muryango kuva muri Mutarama 19. Madame Louise Mushikiwabo yavutse mu mwaka wa 1961 aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka hafi 20 kuva mu mwaka wa 1986. Anahiga indimi muri kaminuza ya Delaware, avuga adategwa indimi nyinshi zirimo Igifaransa, Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda nk'ururimi kavukire. Yavuye muri Amerika ajya muri Tunisia ubwo yajyaga kandi gukora muri Banki Nyafurika itsura amajyambere FDB ashinzwe itumanaho. Muri Werurwe 2008 yasubiye mu Rwanda aba minisitiri kandi ushinzwe itangazamakuru kuva mu Ukuboza 2009 kugeza mu Kwakira 2018. Mushikiwabo yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ava kuri uyu mwanya ubwo yari agiye kuyobora Organisation Internationale de la Francophonie. Muri Gicurasi 2018 ikinyamakuru Jeune Afrique cyashyize Mushikiwabo muri bake bavuga rikumvikana muri Afurika kubera uruhare rukomeye cyane yari afite mu guteza imbere imiyoborere kuri uyu mugabane wa Afurika.
u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga abashiki babo ngo hatanire manda ya gatatu nyuma yaho mu mpera z'umwaka ushize ibihugu byinshi byo muri OIF bishimye ibyo yagejeje kuri uyu muryango bikamwizeza kongera kandi kumutora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Camboge kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Ugushyingo 2026 niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Mene makuru hakomeje kugenda avugwa twaciye muri Masisi babwira makuru ahaturuka ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone mu basivile. Hanyuma ariko kandi mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa nuko ibihugu bikize birimo Amerika byemeje ko bitazasoresha serivisi zo kuri internet. Ibihugu 19 birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Singapore na Australia byagaragaje ko bidashyigikiye ko hashyirwaho imisoro ku bucuruzi bwo kuri internet. Bishyize hamwe byemeza ko bitazasoresha izi serivisi mu gihe kitazwi. Ibihugu bifite ubukungu bugereranyije n'ibiri mu nzira y'amajyambere byakunze kugaragaza ko ubucuruzi bwo ku ikoranabuhanga bwajya busoreshwa, ariko ibihugu bikize byo bikagaragaza ko bidakwiriye. Impamvu nuko ibihugu bikize ari byo bifite ibi bigo bikora ubucuruzi. Mu nama y'umuryango mpuzamahanga y'ubucuruzi WTO iherutse kubera i Yaounde muri Cameroon, iyi ngingo kandi yagarutsweho ariko impande zombi zanga kumvikana. Ni ingingo ijyanye no gushyiraho cyangwa se gukuraho burundu imisoro ku bucuruzi no kuri internet kuva mu mwaka w'1998. Muri buri nama ya WTO ihongerwagaho imyaka 2 y'igihe cyo kuba hasubitswe ishyirwaho ry'imisoro. Hakaba kandi ibiganiro ibihugu bikize birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byinjiye mu nama bifite igitekerezo cy'uko gusubika iyi misoro imyaka 2 ibivaho ahubwo bikaba burundu, ingingo ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bitakozwaga. Ku munsi wa nyuma Brazil yanze kwemera icyifuzo cya Amerika. Ibiganiro kandi birinda bigera mu masaha y'ijoro nta mwanzuro. Brazil yashakaga ko igihe cyo gusubika ishyirwaho ry'imisoro kiba imyaka 4 gusa aho kuba burundu. Kunanirwa kumvikana kw'ibihugu niba bikomeza kandi gusubika iyi gahunda byabivuze ko igihe cyari gisanzweho cyo gusubika kigomba kandi kurangirana na Werurwe 2026. Guhera muri Mata ibihugu bibishaka byashoboraga kandi gutangira gushyiraho imisoro ku bucuruzi bwo kuri internet n'izindi serivisi. Ibyo bivuze ko abaturage kandi abaguraga ifatabuguzi bashobora kandi gutangira gucibwa menshi kurushaho. Ibyo birajyana n'ibindi byo guhaha kuri Amazon, kumanura kandi software kuri internet no kwa kudownloadinga imikino yo kuri internet, ibijyanye na streaming ndetse n'ibindi. Kutumvikana muri inama byatumye hatavugururwa ibijyanye no gusubika ibijyanye no gushyiraho imisoro. Abo mu bigo kandi bitandukanye bakimangwaga ubushobozi bwa WTO bwo gushyiraho amategeko. Tariki ya 7 Gicurasi ibihugu 19 birimo Amerika, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Singapore, Australia, Norvège, Argentine n'ibindi bihugu byatangaje itangazo rihuriweho bigaragaza ko hagati yabyo bitazigera kandi bishyiraho imisoro kuri ubu bucuruzi kugeza mu gihe kitazwi. N'umwanzuro watangiye kubahirizwa ku itariki ya 8 Gicurasi 2026. Icyakora uyu muryango ugaragaza ko watengushywe nuko ibyo gusubira iby'imisoro bitahuriyeho n'ibindi bihugu byose muri rusange, nk'uko amakuru yakomezaga kugenda bishimangira. Umutekano bakorera ku mupaka muri 2020 ni umwanya watumye agera ku makuru y'abimukira baba mu Bwongereza. Yajyaga yifashisha iminsi y'ikiruhuko n'ikindi kiruhuko cy'uburwayi agakorera amafaranga akuye mu gukurikirana abanya Hong Kong bahunze ibikorwa byo gushakisha abagize uruhare mu myigaragambyo yo guharanira demokarasi. Amakuru abonye akayaha abantu bo mu Bushinwa. UN wamuhuje n'abayobozi bo mu Bushinwa yahoze ari umupolisi wa Hong Kong wakoreye ibiro by'intara y'Ubushinwa yahoze ikolonizwa n'Ubwongereza bishinzwe ubukungu n'ubucuruzi Hong Kong Economic and Trade Office kiba i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, no kuvuga mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza. Makuru kandi mu buryo bw'incamake akomeje kugenda agarukwaho nuko Turukiya yamuritse misile ikangaranya benshi. Turukiya yamuritse misile iri gukora iya mbere yambukiranya imigabane ICBM yiswe Yildirim
ishobora kandi kurasa mu ntera ya kilometero 600 ku buryo uretse ku mugabane wa Aziya yagera no mu Burayi na Afurika. Iyi misile yamuritswe ku itariki ya 6 Gicurasi 2026 mu imurika mpuzamahanga ry'intwaro rihuza Aziya n'Uburayi rizwi nka Saha ryabereye muri Istanbul muri icyo gihugu. Ni imurika ryitabirwa n'ibigo bikora ibikoresho bya gisirikare hagamijwe kandi kugaragaza ibizigezweho n'ikoranabuhanga ryabyo. Al Jazeera yanditse ko imisile ya Turukiya ishobora kandi kugenda ku muvuduko ukubye inshuro 25 uwijwe, ikagira moteri enye zifasha kandi kugenda n'ubushobozi bwo gutwara intwaro ifite ibiro 3000 mu gihe kandi mu gice cyayo cy'imbere. Nubwo imisile ikiri kubakwa, abasesenguzi mu by'intwaro bagaragaza ko kuba Turukiya kandi ishoboye kugaragaza misile nk'iyo ari ikimenyetso cy'uko ku rwego rw'inganda zayo za gisirikare rukomeje kandi gutera imbere cyane. Minisitiri w'ingabo wa Turukiya yitwa Yasar Guran akaba yavuze ko icyo gihugu kigamije kubaka ubushobozi burambye mu bya gisirikare ndetse n'ikoranabuhanga kw'icyo nabo bakorana. Ati muri iki gihe ubukungu bwahindutse, ati indi ntwaro ibihugu bimwe byifashisha kandi ku bindi, Turukiya yiteguye kandi gufasha abafatanyabikorwa bayo itabaha intwaro gusa ahubwo inabaha ikoranabuhanga n'uburyo kandi burambye bwo kwicungira umutekano. Umusesenguzi mu bya gisirikare ukorera muri Istanbul yitwa Burak Yildirim akaba yaravuze ko ikoranabuhanga rya misile ya Turukiya yamuritse rifitanye isano ikomeye n'ikoreshwa mu byogajuru. Ati ubumenyi bwo kohereza icyogajuru mu kirere n'ubwo gukora misile ndende ati birasa cyane. Ibi bishobora kandi no gufasha ati Turukiya mu mishinga yayo yo kohereza ibyogajuru mu kirere. Turukiya imuritse iyo ntwaro mu gihe kandi umurasirazuba rwo hagati umutekano uhagaze nabi bitewe n'intambara ndetse n'amakimbirane bihari muri iyi minsi. Mu minsi ishize bamwe mu banyapolitiki bo muri Israel kandi bagaragaje impungenge ku izamuka ry'ubushobozi bwa Turukiya mu bya gisirikare, aho Naftali Bennett wahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel aherutse kuvuga ko iki gihugu ari ikindi kibazo cyiyongereye mu bisanzwe bihari muri ako karere. Kuva mu myaka y'2010 Turukiya yatangiye kandi gushyira imbaraga nyinshi cyane mu gukora ibikoresho bya gisirikare imbere mu gihugu nyuma yo guhura n'imbogamizi mu kubona intwaro z'amahanga. Kugeza ubu iki gihugu kiri mu bifite ingabo zikomeye mu muryango wa NATO ndetse ibikoresho byacyo bya gisirikare gikora birimo drone zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2 bikomeje kandi kugurwa n'ibihugu byinshi cyane no kwifashishwa mu ntambara zinyuranye. Misile zambukiranya imigabane ni imwe mu ntwaro zikomeye cyane ku rwego rw'isi kuko ibihugu bizitunze bitarenga 8 nubwo bimwe bitabyemera. Muri ibyo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde, Korea ya Ruguru ndetse na Israel nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka tuhite tujya kuri Karasira Aimable nk'uko nari nabigarutseho. Karasira Aimable witabye Imana ku munsi w'ejo. Amakuru yavugaga ko Karasira Aimable yapfuye habura amasaha make ngo asohoke muri gereza. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Karasira Aimable uzaramba yapfuye nyuma y'uko afashe imiti myinshi cyane yari asanzwe anywa akarenza ingano yayo, haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza kuko igihano cye cyari cyarangiye. Umuvugizi wa RCS Ngabo Hilary yabwiye itangazamakuru no kuvuga ikinyamakuru gihe ko ku munsi wo kuwa gatatu ubwo Karasira yari amaze kandi kugenzurwa habura amasaha make ngo asohoke muri gereza aribwo yanyweye iyo miti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe yari afite. Ati ubusanzwe iyo yayinywaga yasinziraga ikamufasha gusinzira ati umwanya nk'amasaha agera kuri 6, atariko kuko yayinyoye ati nk'uyabura ati yanyweye myinshi niyo yamuviriyemo urupfu. Ati bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Sengabo Hilary yavuze ko yapfuye mu masaha y'ijoro ahagana saa 6. Hategerejwe raporo ya muganga ati igomba gusobanura imvano y'urupfu rwe, ariko ubusesenguzi bw'ibanze bugaragaza ko yishwe n'imiti myinshi yanyoye. Akomeza agira ati ibyo byabaye ibisabwa byose kugira ngo afungurwe byarangiye, ariko iyo birangiye hawasigaye gusakwa gusohoka. Ati nicyo cyari gisigaye afata ya miti noneho kandi arayigotomera. Karasira amenyekanye nka Professor Niga yari yarahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda, yararangije igihano cy'imyaka igera kuri 5 yari yakatiwe. Icyo gihano yagihawe n'urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza ku itariki ya 30 Nzeri 2025.
ugendeye ku buryo iminsi igize umwaka mu igororero ibarwa, Karasira yari yarangije igihano cye ku itariki ya 6 Gicurasi 2026. Yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guhishingira jenoside, gukura amacakubiri ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibindi byaha byaba byari iyezandonke ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe cash ndetse n'ayari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banki na mobile money. Ubushinjacyaha bwari bwarajuririye icyemezo cy'urukiko cyo gufungwa imyaka 5. Urubanza mu jurire rukaba kandi rutari rwarakaburanishijwe. Igororero ryagaragaje ko iyo bugiye kandi gufungura umuntu urebera gusa ku cyemezo kimufunga cyashyizwe muri sisitemu y'ikoranabuhanga yifashishwa. Akaba rero yaritabye Imana ku munsi w'ejo. Hanyuma ikinyamakuru BBC nacyo cyanditse inkuru kigira icyo kivuga ku rupfu rwa Karasira Aimable. Bagira bati yatangiye kumenyekana yiga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare mu majyepfo y'u Rwanda mu ntangiriro z'imyaka y'ibihumbi 2000. Ati nk'umunyeshuri w'umuhanga mu ishami rya siyanse ya za mudasobwa, ati wibisagiye ku mutwe, ati ariko kandi utitwara nk'abandi, ati kuri uwo musozi ubaho kaminuza uzwi nka Ruhande. Karasira ntiyavugaga menshi, yakundaga kuba kandi ukwa wenyine ariko agasabana kandi agakundana cyane. Ati n'abakinnyi ba karate, ati muri kaminuza umukino yarafitemo umukandara w'umukara. Nk'umunyeshuri ati w'umuhanga ariko wabonekaga nk'ufite imibereho idasa n'iy'abandi kuri kaminuza, yarafite byinshi arwana nabyo mu mutwe we. Ibi byajeho kumenyekana imyaka myinshi cyane nyuma mu rubanza rwe. Nk'umunyeshuri ati w'umuhanga warangije afite amanota meza, yabonye umwanya wo kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Professor Niga. Iterambere ry'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ryaje gutuma wari umunyeshuri udasanzwe i Butare amenyekana mu Rwanda nk'umuhanzi wa rap ndetse na reggae y'amagambo make akakaye. Indirimbo ze nkacishwa aha, carte rouge cyangwa se ati turi ku rugendo zakuruye amatsiko ya benshi cyane kubera amagambo azirimo abahanzi benshi cyane mu Rwanda kandi badatinyuka gukoresha. Ati ibi byari nk'intangiriro ati yo kwamamara kwe ariko kandi n'umusaraba we. Ati mu mpera za 2013 yafunguye channel kuri YouTube yise Ukuri Mbona, ibiganiro bicishijeho ati nibyo byatangaje ku zindi channel z'abandi. Ati nibyo ubushinjacyaha bw'u Rwanda kandi bwahiriyeho bumurega. Bagira bati Professor Niga ati nk'izina ry'ubuhanzi yari afite, ati yumvikanye kandi atanga ibitekerezo ati birwanya ingingo nko kubyara abana, gushaka umugore ndetse no kubaka umuryango. Hanyuma ari naho rero yagiye anenga ubutegetsi ndetse na FPR Inkotanyi. Karasira kandi bivugwa ko yavukiye i Rwanda mu karere ka Huye ariko akura mu mujyi wa Kigali, aho yize amashuri abanza n'ayisumbuye muri CEDO Kigali mbere yo gukomereza muri kaminuza y'u Rwanda. Yize kandi software engineering muri Sweden cyangwa se muri Sweden. Mu biganiro bye